kebiar seni budaya tradisional. Reog Gembong Bawono tetap berkibar. Ya la 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 la. Ho 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 ho. Ah, hei hei hei. Ho ho ho. Ya, masih bersama Gembong Bawono. Ho 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 ho. Ya. Hai. Cuy. Ya. Hei. La 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 la. Ho ho. Ah. Hei 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 hei. Ya. Ah. Hei. Ho 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 masih bersama Gembong Bawono. Iya. Sanjata kolor sakti Warok Ponorogo Hamayungi jiwa raga Kirnate musuh bentengi praja. Oh ya, aus. Hey. Hey, ha hey, ha hey, ha. Oh ya, aus. Aus. Oh ah. Oh, oh. Yo, 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 oh. Hey. Ah. Je. Ah, ai. Oh, Ojo turu sore kaki ana dewa kang lang jagat nggawa pohon kencana isinipun donga tetulak sandang kelawan pangan kawanira bagyanipun wong meleh sabar nerima eling padha dieling-eling nalika urip ning alam donya ampung sepisan mula kudu tansah ngerteni isine keselamatan lan pagere keselamatan isine keselamatan yaiku kasusilan lan pagere keselamatan kudu tansah ngati-ngati aja gawe gelane liyan ayo nger eling padha dieling-eling sing becik ketitik sing ala ketara ya la 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 ho 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 ya he ho 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 ya la la la
Bapak Solani. Oke, adik Viola Eka Hiditias. Ayo jadi kemana itu mana mas? Ae. Yuk ayo. Yuk aho. Bang Biarso. Hey. Galaran kita. Kembang bawono. Mugi-mugi dadosaken bahagia. Hey. Bapak Johan. Pimpinane. Iku desane. Kecamatan alon. Yo, Jaha, yang lima cakya alon. Oke. Kembang bawono. Loko Kembang bawono kondang saking tlatahing nusantara iya pamirsa kadang ewas putri sugeng amer sani Hey, Kembang bawono pergi bersama Om Swastiastu, Om Ulun Pasuki Langgeng. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami ucapkan selamat sore yang terhormat. Ingkang gadah hajat punika Bapak Viola Solani soho Ibu Viola Ida sekeluarga dan segenap para tamu undangan dari manapun Anda berada, terutama para penonton masyarakat Desa Argosari, Kecamatan Senduro yang kami hormati. Selamat berjumpa kembali Sugeng Pinanggi Sarangan Pagelaran Seni Riau Campur Sari Kembang Bawono. Tentunya dipun pandegani dening Bapak Johan pribadi yang selamatkan dari Desa Munder Barat, Kecamatan Yosawilangun, Kabupaten tingkat 2 Lumajang, Jawa Timur. Satu kehormatan di sore hari ini dilangsung oleh Bapak Solani keluarga dalam rangka hajatipun atas tunggal kunjung putra putri dipun ada Viola Eka Hiditias. Mugia terus putri-putri ingkang kina bekten kagem tiang semua kali ugi kawan agama Usoboso kalian pandunganipun panjenengan ing sonten menika. Tentunya di sore hari ini Kembang Bawono makarya serengan ataupun kerja bareng Bayu Multimedia Video Shooting selamatkan dari Desa Kadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ada Putra Jaya Audio berdomisili markas besar Desa Gedok Argosari Senduro Lumajang hadirin. Tentunya pada siang sore hari ini panjenengan kami hibur dengan satu penampilan tari dadak perak Kembang Bawono, dilanjut kreasi terbaru dari Kembang Bawono. Dan tentunya beribu-ribu terima kasih ada rekan saya, salah satu youtuber atau dokumenter dari Kembang Bawono, ada Kultur Project. Tentunya pada sore ini saya ucapkan selamat sore Sugeng Amersani. Semoga
nggih. Gilir gumantos silih berganti. Yo. Hey. Yo. La 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 la. Ayo ger. Cacang merae gangsal cacahe. Putra putri pun bapak tuan rumah ditumpani silih berganti gilir gumantos. Hei, ya, hai, hei, yo, yo masih bersama Gembong Bawono. Hei, ayo, hei, aus, ya, hai, c, ada Bayu Multimedia by Video Shooting atas Poncokusumo Putra Jaya Audio. Hey, iya, ya. Argosari bergoyang. Ada Bayu Multimedia, Putra Jaya Audio Sound System. Asik. Getampil yatinya urunge. Yo, kepilu demenane pengen. Iso Riko tinggal menyala. ditumane Mas, nggih. Kaya karo pinanganten ditumano.
ho a. Ugi soto punika panjenengan sedaya dihibur langsung ada Gembong Pawono. Tentunya pada sore hari ini masih menjalankan tugas menghibur panjenengan semuanya, masyarakat Argosari dan sekitarnya. Ae, a, hei, ho a, ho a, ho e. Oke, saya operator nggih. Bembe kenang dangdut, Mas. Oke, volume dute kenang dangdut. Volumenya sampai tambahi, Mas. Terima kasih. Hei, hiya, hei, ya la la. Ayo, Gembong Pawono. Tombong kangen tete. Tepang terbaru bersama Gembong Pawono. Mas apa wis lali sliramu? Wis semono yen dolan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis sak mestine lali aku. Mas mumpung saiki ketemu. Sepi rasane waktu biyen ojol dhewe ngamot terus eling kancane. Iya, ho a. Zaman semono yen dolan rame-rame ayo Mas, Asik. Mas gelang anting ali-ali. Yeah. Sanduwit ketemu kangeni ati. Prasasat mimpi durung bisa tangi. Rasa kangen wis bisa mati. Gembong Pawono Argosari Bergoyang. Gelang anting Ayla siji le. Ada Kultur Project, ayo bro. Mas apa wis lali sliramu? Wis semono yen dolan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis sak mestine lali aku.
Hey, hey, segera balik kula aturi kagem saya derek-derek mawi dulur-dulure Bapak Solani. Kang kersa numpak reog monggo dipersilakan kalau semua akan ya. Terutama adik-adik pinanganten ditumpakne sing tuwuk. Ilir gumantos silih berganti. Yo! Yo yo oh 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 oh. Ayo, ayo. Iya, ya lala. Sing duwe sapi ku lho. Tumpah di situ mas ya. Itu mana? Putra putri dipun Bapak Solani Swargo. Itu mana situ?
karepe ya oh ayo ditoto sing becik cuy masih bersama Gembong Bawono ingkang dipun sesepuhi Bapak Johan Pribadi original Munder Barat yo sewilangun lumaca hei dijaga sing becik yo Gembong Bawono tetap berkibar ya hei yo ya lala buyar
jadi itu mana situ mas. Arep turu eling nang riko. Jos. Dinggo mangan sing kerasa sego. Ayo, sing duwe enak iki le. Ayo goyang bro. Iya. Mobilnya ada di Piranganten sampun kerasan sampun tuwuk numpak reok. Oke, kados kebiaripun tari dadak merak Gembong Bawono saged dipun amiwiti. Jagat Dewa Batara kula nyuwun agunging pangaksama Ra kiri-kiri lindu segara wibawaku kilat atit cahyaku lindu sejati tan rupaku jaya jaya kawijayan jaya jaya kawijayan jayane Gembong Bawono. Reok nanti. Oke, ini ada permintaan, karena ada di Pinanganten masih ada belum datang, ayo, monggo pun, dados kebiaripun ada merak makin ditampilaken, keranten deret-deret tawi ada di Pinanganten enten sing durung numpak, ya. Oke, monggo pun. Tadi dilanjut tembang-tembang sing kepenak malih. Oke. Kirane ada di Pinanganten liyane padha tuwuk nggih. Dados sing numpak diteni sik tumpakno ya. Hei. 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 Iya. Sewu Prator iki Bung Cengkah
iki lo barake. Tos. Wis yo wis dong riko pikir sing guna kari manis kurang manis tambah gula Kurang manis tambah apa gula. wis yo wis hati pengen apa kerasa Ayo kawan. Iya. Hoi. Hei, hei. Yo. Tutu rasanya nale. Oh, ya, ya. Hei, hei. Alon-alon yai. Ya Ais. Ayo
Uno bawa buket iya gembok bawon tak berkibar dijajal gulu nere hei la 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 woi ayo le ditatak nih pang gini sing peranan ayo yuk iya as nyambut gawe alon-alon le as alon-alon ayo le kerasan arek le ayo hei Gembong bawono tetap berkibar dan terus berkibar as ayo ger ya yuk ayo le nang muneng pinggir rawa arek ganteng rambut itu gembok bawono yuk awas nyambut gawe alon-alon yonger As, ayo ger, jajal gelondongmu ger. Ay, ya, hei, oh ya, ayo le, ayo ger, sesi kewangian.
Oh ya, la. Ais. Masih bersama Gembong Bawono. Hai. Yo. Sugiono le. Yo ya. Ya. Hai. Ayo la. Awas. Ya. Ayo le. Londongmu cacalet, londongmu le. Awas. Ayo le. Megilan siunge iki le. Ayo. Lah, ya ngono ger. Belum tuwek dijajal ger. Awas. Model lama iki le. Ayo ger, belungan tuwek dijajal glune ger. Ais. Hei, ya, ais. Ya, ais. Awas. Hei, ais. Alon-alon ger. Ayo le, kis mengkis le. Rambut kali si pecinger masih bersama Gembong Bawono. Tetap berkibar. Yo.
satu penampilan tari Dadak Merak Gembong Bawono sudah paripurna menghibur panjenengan semuanya di sore hari ini. Dan berikutnya waktu dan tempat kami persilakan untuk rekan-rekan dari Balik Ganjur Argosari Mas. Oke, andung sewu untuk Bapak Ibu penonton. Nanti untuk reok nunggu permintaan atau instruksi dari tuan rumah. Oke. Insya Allah nanti malam jika ada waktu dan tempat kita lanjut. Oke. Kalau nggak ada lanjut besok. Jadi kami dari Gembong Bawono ucapkan oke. Selamat sore. Kita break atau istirahat dulu. Oke. Jadi untuk rekan-rekan dari Gembong Bawono bisa istirahat dulu. Kita lanjut nanti insya Allah jika ada waktu kita tampil lagi nanti malam. Terima kasih.